Stellenbosch FC 1, Mamelodi Sundowns 0. Mamelodi Sundowns is out of the MTN 8 after beshawa Stellenbosch FC ngo-2-0. So iStellenbosch siyodlala kanye no-Orlando Pirates kwi-final. Ngizokhuluma ama-positives nama-negative ale game. Ade ngi-attendile le game le. First and foremost ngizokhuluma ngoref. Uref wale game ubengekho right. Ubengekho right, baningi amaphutha esiwabonile stadium uref awachache wrong. But overall umdlalo ubumnandi. Ama-positives ku-side le-Steelers. iSteelers bafethu unabadlali abantswempu, abadlali abadlala ngempela abakompithayo. Yabo lo mjida lo Andre de Jong ayadlala lo mjida bafethu. This guy is a complete player. And it still bothers me ukuthi how come i-Royal AM yamdedela, because this guy can play ibhola la ngempela futhi. Indlela amude ngayo ungathiwa ngempela ukuthi udlala kanjani lo muntu lo mjida uyadlala. But overall iStellenbosch sidlala sonke. Eswini khona uAdams. Yabona uAdams uyadlala. Ukwazile lapha ecenter ukukhompitha nabo Mokwena. Umkwena namhlanje bemivale ngempela umkwena namhlanje. But ngifuna ukuyipressa kakhulu iStellenbosch. iSundowns idlalile impela. Idlalile iSundowns ibintswempi iSundowns, but namhlanje iStellenbosch bese angazi indlela ade bedlala ngayo. Ubebedefender bebemnandi ku-defense nakhona futhi bebemnandi kwi-attack yakhona naseswini bantswempi. It's a complete team nje. Angazi abadlali babo sebedayise one of their key players, but ngeke ubone ukuthi badayise one of their key players o Ikram Reyners, o Van Rooyen, o Van Veek nje. O Van Veek wasebe phesheya, but indlela abadlala ngayo ngeke ukubone lokho, because every position unomdlali ozophuma ngene omunye odlala the same. Angifuna uqamba manginalo mjida lo futhi kuthiwa uNduli. noNduli uyadlala uNduli center kanye no number 34. Number 34 yangikhohle igama lakhe, angazi noma uTitus yini, but nayo uyadlala lo mjida lo. Angifuna uqamba naleli defender labo lase Ivory Coast uTore ayadlala lo mjida lo. Ngathi ngaya kwethi enkulu, ngiyabona wathi enkulu emsayina lo out lo uTore lo belinkoneni Kaizer Chiefs noOrlando Pirates. Mase ngiza kwi-side leMamelodi Sundowns, ngifuna ningitshele la, can you spot the difference between the two, because mina ngiyibona i-difference la. Mamelodi Sundowns namhlanje angifuni ukuthi ibozile. Mamelodi Sundowns ayibozanga iSundowns bafethu, ayibozanga yize ibe ne-shot on target. Ama-shot on target baqala ukuba nawo ngey'khathi zako 8 yaphezulu. Game yonke bebengenayo shot on target, indlela bebevalwe ngayo. iStellenbosch ize neplan kule game le, kanti ibhola la lo mshida lo lamanqoba amnqisi lizomlimaza kakhulu umezolo approacha kanje. Yabo ibhola lakhe kumele instill ibhola lasho Rulani, because i-team masuyisusa kule mentality leya ye-tiki-taka kuzoba inkinga ngempela, because bebezodlala nama-team kanje njengoStellenbosch kwebedlala ne-Orlando Pirates. Orlando Pirates bizoba punisha ngempela kule game le. Bekungcono because badlala ne-team njengeStellenbosch. iStellenbosch ayekho that offensive ngaleyo ndlela, but they are defensive minded. Yabona nje kube bedlala ne-team njenge-Orlando Pirates bebezoba punisha ngempela, kube njengaleya semifinal esayidlala lapha ePeter Mokaba la sabapunisha khona. Bekuzoba the same namhlanje. uManqoba wabonile ama-mistakes e-team yakhe. Yabona leli bhola azama ukudlala leli bhola leli fast mase kushawa ibhola liye phambili alikho right for iSundowns. iSundowns doesn't have those type of players. Njengale striker lesabasithengele ngo-63 million asikwazi ukudlala lelo bhola leli. Angazi noma mhlawumbe basithengele ukuthi sidlale lelo bhola, but nje there is a big issue kwiMamelodi Sundowns and kumele ilungiswe ngempela, because bengasiyo iSundowns mina le ade ngiyibuka. Yabona leya ade ngasiyo nje iSundowns. iSundowns siyazi ngokuthi inaleyo mindset eTiki-taka, but that was in Mamelodi Sundowns ball. Kumele baye kwi-drawing board bashintshe, because maybe bezoqhubeka kanje baprogress baye kude kwi-Champions League bayiwine nane league.